Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagbaligid aligaya ken dinggas anang puor iti mansyon ni Astor. Ket kastaunay apong tutna. Dusaen na kumaamin dagiti tao na iti plantasyon. Ngem linapdan ni dinggas. Ket dita. Ni dinggas tinakaibawingan ti pung tutna. Dinanog na dayto iti naminsan. Ngem nakalisi ni dinggas iti simmarunupay adanog na. Ngagpapan ka ni Margarita nga asawa na ket nakabil na. Kabayatan na. Dinamag niligaya ka ni Boy noan niya ti pangibilbilangan na ka ni Joy. No kabsat ka di wenno kaayan-ayat. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Boy, anya ka di ti pangibilbilangam ka ni Joy. Kabsat, wano kaayan-ayat. Ha? Kayat ko asong batam ti saludsud ko, Boy. Napatagkanyak ni Joy, Auntie Gracia. Ipatpatag ko, kas kabsat. Saan akaayan-ayat? Sigurado kay ti day tarik nam ka ni Joy? Wan, Auntie. Tamabalin mo't nga agayat ka kankwana. Tanapintas mo't ni Joy. Saan ka di? Saan akastatirik na kankwana, Auntie? Agyaman ak iti Diyos no kasta, Boy. Ha? Wen, Boy. Kat ituloy mo kumatimang protektar ka ni Joy. Wan, Auntie. Addan ti order ta. Ay, Boy, anya ti pampanunutam, ta saan ka matagtagari? amom ka di? Di na magtiinam kanyak. Nuan niya ti pangibilbilangakan ka. No kaayan-ayat, wano kabsat. Kat imbaga ka kabsat. Amom ka di nuan niya tinsungbat na? Anya? Agyamanak iti Diyos. Kunana? Ha? Kaya't asawan day ta. Asaan na akayat nga agbalinta nga agayan-ayat. Boy, Kinapudno na, Joy. Jak maawatan tirik nakan ka. No agayatak nga takan ka, wano saan? boy. Sika. Saan ka dia dinamag ni Auntie Gracia kan ka? Noan niya ti pangibilbilangam kanyak? Dinamag na. Ngam ko na, akas may salaang akabsat. Ngamin. Awan mo't imbagbagam kanyak, nga ay ayatan na. Ha? Kat ko na ni nanang. Nga ibilang ka kano, kas manong ko. Kasta? Ngam, no tiriknakan ka, boy. Diyak mo't lamaawatan. Ngamin, diyak pa'y napadasan tinakiayan-ayat. Iso adyak amo no agayatakan ka, wano saan. Ngam siguro, nainkabsatan laday tiriknakan ka. Wano, ayat nga ta? Diyak mo? Basta. No makiayan-ayat ka. Nasken nga ibagam kanyak nga umuna. Sakbay asong batam. Takitag pa'y nga umuna. No talaga maikarikan ka. Ha? Ala, mangantan. O sige. Kat, sakbay nga itulod na kinton madamdam ha. Do magasta pa simbaan ha. Apay? Siyempre, intag kararag intag yaman iti Diyos. Gapo iti kinaimbag na iti biyagta. Sige. Mangantang nga roden. Oh, adto iti kape, Madam Yellow Butterfly. Oh, Anya ti kayat mo tinapay, Madam? sanan. Kapelatan. Ah, sige, Madam. Kayat ko ang makasaritan ni Donna. Ah, sige, Madam. Kay nakayaban iti pan naka-opisina na. Uy, Ma'am Duna.
Kasla nagsangsangit ni yellow butterfly. Anya? Inikak-itikapi na, ma'am. Hala, ingkan kasarita. Tadansa na patag na ibaganakan ka. Jak kaya. Papanawo mo. Hala, saan ma'am? Nasaysayat mo kasaritam. Halan, ma'am, ingkan. Ingkasangwan, ure pagbiitlaong. Sige. Ingka ayaban. Ta dito'y opisina ti pagsaritaan mi. Wan, ma'am. Wen, Donna. Tagisayangak amin dagijay anapuuran. Napuuran ti mansyon nyo? Kasta nga rod. Jak amo no asino tinangpuor. Kasta? Dagiti alahas ko. Bistidak ang nagpipintas. Sapatos, sandal, kanda dumapay. Ited ko kumaamin kan kadagijay, Donna. Kan kang runaan na. Napuuran ti ado a kwarta nga ituldulin ko. Anya? Sayang pa'y ti urnong ko iti ado atawan. Para kumakan ka. Anya? Donna, pang-aasim ta dumgag ka iti ibagak. Pakawanin na kuma. Talinipat ka, gapo iti ambisyon ko. Nga agbalin akang atuan, kan kabilgan a babae dito'y nagtipunan. Saan amaklon iti ni Astor? Nga dagayam anak mi iti daydi don paing. Iso nga inkadeng kon, at dumakkalkalatan iti sidong daydi don paing. Nangruna, kat amok asaan na kaabaybayahan. Gapot amok man, alupas tay anak ni paing a babae. Iso amayuanan da ka, anaimbag. Kat sipod idin, nagurnongak iti kwarta. Adun ti urnong ko. Kat idinadamag ko nga adda ka dito'y nagtipunan. Inkadang ko nga itad amin kan kati urnong ko. Nga sayang ta nagpukaw akas laasok. Itad ko kumaamin kan kadagijay. Parang lumag-anan tirik nam kanyak. Ngam di mapuda amin. Ngam adamot kit di kwarta. Kanda dumapay nga alahas ko ijay happy house. Kat ited ko kan ka. Donna. Donna. No talaga asanak amaklon nga ina. Awanan niya man na. Gaputa amok mat abasul ko. Ngam ko ma. Ibilang nak apagayam. Donna. No ikan nak iti gundaway. Iparik nak. Anapateng kaman kanya. Numaaklon na ka. Ikarik. Agbalinak anasayaat kan ka. Ulit ti agpakawan kan ka. Anak. Jay, ma'am. Napanan ni yellow butterfly. Sonya,
Kat, kasano nga rod itan, ma'am? Addamot gayam rason ni yellow butterfly. No apay asan na kan asinublan idiubing kapay, ma'am. Son, Ma'am, nagmayat yadda inana. So sigin, makiayos kan iti inam. Awato mon ti inam iti biyag mo, ma'am. Nang runa kat nagpakawanan kan ka. Ala ka din, ma'am Duna. Nang runa pa'y takunana mo't gayam kan ka nga iparik na ti pamatag na kan ka. O, di mayat. Naragsak kayo nga agina, no kasta. Kumusta kayo na doa? Joy, Kenboy? nasaya at lata, padre. Nasayat mat, padre. Imay kami nagkararag, padre. Oh, masaya to ita. Kumusta kayo, padre? Awan ka din tinaggandat kada kayo iti dakas? Awan mat kiti boy. Kanuray no adda. Sanda ka masapulan. Tada sekreto pagturturugak. Ha? Eh, nasaya at magnukasta, padre. Taadagayam sekreto a pagturturugan nyo. No pa'y kasta? Dublyan nyo ti aganad, padre. Wen boy. Agyaman ang itaita palagim mo. Umay kamin to kinitatang dinggas. Ta isuro da kayo iti pang depensa, padre. Gaputawuray padi kayo. Saan da kayo nga irespeto dagiti kalaban? Kalaman? Wen, padre. Kalaban nyo dagiti adda iti turay. Adi da kayat ti paisuro iti mensahyo. Wen boy. Maawatak ta ko nam. Hala, bayam ta dublek taganad. Kayan sige, urayan kayo kanikap sa dingkas. Kaya't kumatiag suro, iti panagdepensa. Wen, padre. Namnamaan nyo ti umay mi. Kastati ko na ni Padre kanya, idi nakita na nga agis istang bayak iti simbaan. Amo nalatan nga agbambantaya. Kasta ka di? Kat kuna nasaan ko kanulatan abantayan. Tamataktakak laeng. Kasaritak ni tatang dinggas. Tamapantayon to iti ayan ni padre. Isuro tayo iti panagdepensa. Nasaysayat lat ta. Nadam mo na iti panagdepensa. Wan, boy, Wan gayam. Ayan ti urnong mo akwarta. inkalik nga ro. Apay aya. Nasayat no kasta. Kita ma. Tamangan no mapuuran kit di mat tuy kalapaw mo. Kat mairaman ang mapuuran ti kwartam. Saan? Tanaw nagtinangi kalyak. Patinggat tumeng. Palagiplang. Narigaten. Amangan no mairaman ang mapuuran ti kwartam. Apay kumangamin ang mapuuran ti kalapaw ko. Ay na arson. Saan mo amay baga dagiti pasamak? Ha? Ay unan niya. Nukas nga rod. Yung unag ko pa'y ti pangikalyak iti kwartak. Kan kita amat Tapno sana madadal ti kwartam. Tinasayat. Ingka nga minan ibang ko. Saanan? Amangan no damagan da pa'y no nangalaak iti kwartak. Ikalik laangan. Binungon ko iti papel. Sa akong tuin sulupin. Inkargak matan iti garapon. Nasayat no kasta. Ala, inakon. Sinarongkaran ka lang. Umayak tulat tayo ton addan to pagnata. Wan, boy. Kat agmula aklatan iti natang. Kabayatan awan pa'y pagnata. Nasayat na ita. Ala, agpatuloy akon. Sige, boy. Masaya tatahan, boy. Kaya't ka kasarita. May papanitian niya, amo. Inasot mo ti paltog mo, amo. May salang abala. Matay kang. Amo. Agsao ka itipod na. Si kakadi tinangpuor iti mansyon. Ha? Ibagang tipod na. Tano saan? Paltugan kan. Sige, amo. Kalbitam ta paltog mo. No patsyam asak tinang puro iti mansyon mo. Sige. Paltugan nak no day tati kayat mo. Si kakadi tinangpuor iti mansyon.
Sige, Astor. Paltugamon. Awan sa balian ang puor iti mansyon. No di iso. Amok. Nasakit tinakam na ka. Gapo tadandanim pinaltugan ide. Saan? Saan mo nga paltugan ni buya mo? Saan? Sige, Astor. Agraman ni Dagimay. Paltugan matan. Diyo iraman ti inak. Saan adakas a tao ti inak? Anya kata saan adakas? Sungbatam ti saludsod ko, boy. Si kakaditi ng puor iti mansyon. Saan, amo? Dakas a katao. Ngamjak maarami dayta. Uray kaskasano. Agda konsensyak. Ulbod! Anya pa'y laang diyan aramidam, Astor. Paltugamon ida! Siyaklatan ti paltugam amo. Di mo iraman ni Boy. Ipagpatag ko ni Boy nga oray saan nga siyak tinangipas nga yakan kwa na. Di mo iraman ni Boy. Imbilangkon nga nagtaot kanyak. Isu nga pa nga asim amo. Saan mo nga paltugan? Siyaklatan amo. Ay! Amo! Astor! Ipakitam anatured ka. Punta am ida. Apay adi mo pinunterya ida. Patayam idan. Margarita! Aging ka itadakas kalata nga ina. Ada anak mo ngamsan ka nga may kare nga ina kang kwada. Gaputa dakas ka! Anya ti kunam? Naturot ka lang! Tadapaltog na amo! Sumardeng kayon! Tano saan? Agpada kayo apaltugak. Anya. Oh, makita, Margarita! Saan ka nga importante ka na mo? Tamay turod na ka nga paltugan! Gaputa dakas ka! Iso nga di ka kondilaeng! Huston nanan. Amo, Astor. Ulitak timbagak itay. Dakas sa katao. Ngamjak maitured a puuran ti mansyon mo. Saan asyak tinang puur iti mansyon? Pudno ka di tinakuna ni Dagimay itay, Astor. Asa anak anapatagkan ka. Iso amabalin naklat ta apaltugan. Manon atawan tang agasawa. Ngam sa anak latta anapatagkan ka. Sumardeng kan. Apay adi mo pa'y lapinaltugan dagijay atwa. Sumardeng kan, kunak! No talaga anaturad ka. Rumbang apinaltugam idan. No di ka pa'y sumardeng. Sikante paltugak. Maiturad na kadi apaltugan. Ataywan na! Kaya't ko may maysa. Pumanaw ka iti sangop. Talaga asa anak anapatagkan ni Astor. Hanggang sana bali. Nasken a makaalak iti dakkel agatad kan kuana. Nakabakbak ng launay ni Astor. Iso asakbay a panawak. Nasken a makaalak iti dakkel agatad. Kat ipamuspusak dayta. Kasta tinapasamak dinggas. Iso nga pumanaw tayon ito happy house. Entayon ije bala nga ginatang mo. Ije tayon nga agyan. Ay na, mga numapatay ni amo ni Boy. Naminduan nga paltugan na. Dagimay. Di kasawan mo tibasol ni Boy. Uy, agsaw ka! Sumumbat ka matadinggas. Dagimay. Numabalin la ko mga ibagak te kay napudno kan ni amo. Ha? Kinapudno nga putot na ni Boy. Anya? Wandingas, ipudnutan ka ni amo Astor nga anak na ni Boy. Tapno sigurado nga saan na nga pagaramidan iti dakas. Na siyempre anak na. Dagimay. Sige, adinggas. Ibagatan ka ni amo te kay napudno.
Kanunungan nga ta ni Dinggas, ti singasing ni Dagimay. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,